Ahe GC News, Mima Bawumia Akwaba. Nasi when you subscribe to the channel that necessary over subscribe. What the other say over click it. The subscribe button. Now what barely notification. We understand DVD be upload. Also once I can be a few years now. What like video don't like video mind. Give us a thumbs up. Now share my offer so now when you be here now we ya airco. Afi yetie ensema aba betuga nti ensema bisanse hade latest and hot news nkwana de bremo nti nsema ani say che pro from uja aka nrem na nka ye ma aye wo ha ye ni baby ti na nka omonye ho no mpo yie na yetimi aye den edidwa e wo ho omo anye omo ka kire so mo be ye interchange omo anye mfidie ebekwa akosi wo se omo ye na to se de na omo pa kire omo de ya dwen e di agro omo de asantemai adane aso e na omo de ye do se kane no e na na ya jimi a se de ye ni ate se ye Bawumia efi se wode Napo eba cause of ya santina na ofri asante region hanti ye beto ya aba manu a ene no oboa response so na e bebo nsese ne ya nkasa ne edi obotom sika e bebo nsese no ye bebo nsese no so wie ya kwan ya company for ya ba ya kwan o ma na ya amaye ye krom eye asante for eye jode for mma aye wo ashanti region ha na ya ka ye ho abom na ya hia mo wo ha ya asem ne se me se be ya 8 years nie na jode for mma ye ka ye tibom se ye betu ya ba e de ama NPP e bi se ye se ade wo fi a oye nti ne to ya ba e de ma omo se de be ya ye die ba omo so omo ti me twa omo ani aye den ahweye na ye me se ye die ba ye no che se ye jode for ma de omo mfa ye nya hwe bibie ni ho krampo ye ka omo tie che se omo tete ye ama ya brabo atete apansan ene sei baby a ye tena krampo edidwa kra no che se ebi ni ho ye tinsuo mu Red Cross atete apansa ye basa ama wuti wonom krampo edidwa kra nya de a obi krampo be ba be ye den e ba be to ade nti amadwade fo ne bebre e wo kwan mu a omoton ade na hwe se oba besia etimi tena ewia mu from anopa to anwumre na your friends are from anopa to anwumre set like the obedience na ka etimi echi fire so ema ebi fa so krampo ehwere omonfa na chese omatete ye ama yenhu de ye nya krampo ene say she pro from uja aka nrem na nka ye ma aye wo ha ye ni baby ti na nka omonye ho no mpo yie na yetimi aye den edidwa e wo ho omo anye hwe central market na aka nrem yi eno nso yentimi anye hwe swame runabout omo ka kire so mo be ye interchange omo anye na de ya me nwanwa ne se samre yi a abatuo ye ba be koso yi ubehu se bia ye amabubodin na omu ankasa nim se wo se omo ye na omo anye no mo de mfidie ebekwa akosi wo se omo ye na to se de na omo pa kire omo de ya dwen di agro omo de asantemai adane aso na omo de ye do ye nkɔ ne sabiom na ye me de se ye dwade fo ma ye ka ye tia bom se ye nkɔ ne sabiom ye ntena se emma obi emphasis embedane ye nai se kane no ena na ye jimi a se se de ye ni ate ye ne da ho se se abo wo no ye nkɔ ne sabiom na sheke me boss irade ono krampo letter se me duru no ho awon se ye kase impanyimfo mo ba ye nyina de wa bon wa na ye ke me boss wa bon wa ma che se ojuru ho awon wunti ase she Kumasi jom che se ayabasa ekwan mu ayabasa ono krampo de ye fa na asem ento nche ye rura Napo aye nyina ye nim se Watina Akonyanso as MP for 20 years. Nimpos waso and a crow from
market akahwe na mpo nka wonye ne yie na nka yentimi ntina honom endida wanya ne sa na obi a watena akonya so for 20 years na Ashanti region haya no wo no hu how any amania a ye kom na ontimi mmoa de na me pa cho samre ya ye Bawumia ayi no as running mate e na obetwa nani aba behwe ya na eniama bebre na asi e wadwan mu e hat me hye ene ade bisa no se da ban ene wa ba ha sei atu nani ahwe na kampese wasabu ye problem e de amaye se ye Bawumia e fi se what the Napo eba because of we Asantina now free Asante region hanti ye beto ya aba manwa hey ene no oboa se abato na ye beto no ye nto ma like baby a ye hwa baby a ye free ena ya to ya aba o ye be hwa de obetime di mpuntio aba Asante mai ono ne ye be hwa no Puncio aba sansemai edi amaye ono ne yebehwa so ayede ato aba edi amano hwe eya asamo ka se nsom no bi wo krampo a asifem trese ye nim se asansemai ha di aye ye to ya aba edi ma NDC ye to ya aba enfama NDC na de ye me wonwa se baby a yanto ya ba emfa ma omo no omo nso omo na omo di mpuntunjuma ebre ye wa Asante region ha ebi ni sai sameti e obi Sammy se yemfa ni se NPP ebet na so for 8 years nie ene ye region mama eba so e for 4 years nie mpuntunjuma be na omo mie no aya metimi aka kire wo se eye NDC omo bae mpuntunjuma a omo timi ye a nyina ye ne tua Hegetia, Omuna Omusia, Kafo market, Omuna Omoyede, Omusia, Anna, Chese, Inuma Bebre, and on my day, and on my Ediama, as once a market, Omo and Omusia, as once a market, Omuna Omusia, at Tonsu market, Omo and Omoyede, Esia. Now, Usha sa niyomanyi ya omaye ya sa wo trans na wo bisa me se e bia NPP omobaye die ade e na omotime ye ya me nhu bi enye dai enka ntrɛw na me kan sa me fancy ho NDC fo niyoma omaye eye bebre eye Kumawu government hospital eye omo e na omusiye eye Afare government hospital omo na omusiye ayu waso hospital omo na omusiye empo airport omo na omo hyase enti sa wo hwe Sunday manema we nyina enye obi ena be ka kire baby a obetu wa aba fo sese de ye ntu aba emfa baby a ye free ye be to ama de odi mpuntunjuma be ye den e be ba ye ra Napo a ye ka na asemu ye nyina ye nim se Napo wo ya hantan wo muade na nipa wo mbuade de ye de ahede ye de ma no debi emfa ma no enti masre se yesre mo a se abatuo no eduru honom na se ye kwakotu aba emamo ma ye nhwe baby a ye free muma ye nhwe de obetimi di mpuntunjuma e de abreye e wa Asanteman mu ha ne yato aba ama medam ase e wo ho pa wo fa kejeti a ene ma to sini wo ha e wo ho race course bantama akwan enye ene ma bebre eto sini e wo yenjadi na niema ni bi se ene sai ya tu we ni at Central Market ya juma kama ena abatu duru ye ene ese ya de ne MPP aban nti wa se ya to aban ma MP omu wo ye munti omu na betimi ahu ni a eha ye ne omu aboa ye ya to aban ma wo omu ba ya jumadi a omu di kan ye ya ne sai e wo se ankran jumadi omu kuno no so ya kronom ne ya ma e wo dwumako ni mu bi wa bra wo ma po sukuu pon mu a omo anya abadwuma bi anye na wo bu sa adwuma no
enti so we asante mai agina ho a edwadie ene kura asante mai enti wo mu problem tinyina ebe ye adwadifo ye problem ye ne ye ko ne ya ba ne ye disika akofie ye ne ye hyesu akese na omu tu ya so omu tu ya na ye nim sekejetia eye yewra Mahama mosia mayen aye komu na ka ye de ye bale omu bale de omu de be kom and so omu de ma omu ni dada ama ye dwadifo mom akohan afiri omu nsam ye kohan firi omu nsam no nyo bia na nya sika ni behind ye be boss sese wo response na ye be boss sese ne ya nkasa ne ye obotom sika e be boss sese no ye be boss sese no so wie ya kwan ya company for ya ba ya kwan o ma na ya maye yo otibo mika say GCD so na wo hwe no se wo subscribe ya na say over subscribe na wa like na fi wa share video do ma ofofro so enye bi na wo hwe wo so betimi a kire wadwen afa ye ensem we na ho e wo comment box ni mo beti nkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.